Il-Kummissarju Ewropew għad-Demokrazija, l-Ġustizzja, l-Istat tad-dritt u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Michael McGrath faħħar lil pajjiżna dwar kemm jikkopera bisħieħ mal-Kummissjoni Ewropea fejn tidħol is-saltna dritt u ddikjara dan waqt laqgħa informali li saret mal-Ministru l-ġdid Malti responsabbli mill-Ġustizzja Clifton Grima fejn ukoll ġie affermat mill-ġdid l-impenn ta' pajjiżna li jkompli isaħħaħ is-sistema tal-ġustizzja mhux biss bħala priorità istituzzjonali imma wkoll bħala pilastru ċentrali s-saltna dritt id-demokrazija u l-fiduċja l-pubbliku. We look forward to continuing the excellent cooperation between the Maltese government and the European Commission on all matters under my portfolio. Ingħat li laqa proftit l-opportunità għal Malta u l-Kummissjoni Ewropea biex ikomplu jiddialogaw dwar il-prijoritajiet relatati mal-ġustizzja u biex jiddiskutu it-triq quddiem fi spirtu kostruttiv. So this is a good opportunity to discuss the ongoing reforms here in Malta, but also to discuss the justice system, the continuing investment and modernisation and digitalisation.